Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah laporan video yang disiarkan oleh channel 13 Israel menunjukkan tentara dan penjaga Israel mengejek tahanan Palestina yang ditahan di penjara Ketziot di Gurun Negev. Juga dikenal sebagai Nagab dalam bahasa Arab. Angka terbaru dari masyarakat tahanan Palestina menyatakan bahwa setidaknya 9.300 warga Palestina saat ini ditahan di penjara Israel. Angka tersebut meliputi 2.056 yang telah dijatuhi hukuman dalam keadaan yang dipertanyakan, 3.794 yang ditahan, dan 3.450 yang berada dalam tahanan administratif tanpa dakwaan atau pengadilan. Mata sudah melihat dan jangan sampai hatimu tak bergerak. Memang kita tidak bisa membantu membebaskan saudara kita di Palestina. Setidaknya tunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Share video ini agar dunia tahu kebiadaban Zionis laknatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. כולם אפור, לא? כתר, רדיוס של 3 מטר, כולם תוציא אותם. יש לו משהו בחולצה בגב. אתה גם רואה? מה יש לך בגב? יש לו משהו בגב בחולצה.